لتا ناروغی شم لتا میکړزار لوخت دیم د رحمت انتظار چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر میکړتا په هلار لتا ناروغی شم لتا میکړزار لوخت دیم د رحمت انتظار چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر میکړتا په هلار لدر دزګر وی چې کوم ټول شپه نصیب میکړتا د رنځور زړه قرار چې مومم د هغه جهان. Assalamu alaikum brothers and sisters. Alhamdulillah, AIA crew is in Kabul, Afghanistan today, and we have a hot food distribution in a disabled school. SubhanAllah, as you can see, all these kids, there's about 320 students in this school. There's 30 classes, and as you can see, all these students are blind, and most of them have other disabilities as well. May Allah make it easy for them, SubhanAllah. So they're all from poor families, and some of these kids, I was having a conversation with a kid before, they haven't had meat for months. So may Allah accept your donation, and may Allah bless you and your family. Jazakumullah khair. چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر میکړتا په هلا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت همکارا و وطندارای ما در استرالیا سلام تقدیم میکنم و از کمک مؤسسه محترم AIA در استرالیا تشکر میکنیم که امروز یک برگ سبز را خدمت شاگردا لیسه مسلکی نابینایان تقدیم کردن و از خداوند متعال تمنا دارم که اینمی صدقه شانه و انفاق شانه و نظر شانه قبول درگاه خود داشته باشه و برای هموطنای ما در کشور استرالیا و سایر کشورها دعا میکنم که خداوند برشان توفیق مزید نصیب بکنه که تا برای خودشان و برای هموطنایشان خاصتا در این شرایط در افغانستان مصدر خیر و خدمت شوند، کامیاب و سرفراز دنیا و آخرت باشین. ما به نمایندگی از پرسنل و شاگردای لیسه مسلکی نابینان باز هم اظهار امتنان و تشکر میکنیم. قدم برابر میکړتا په هلار که غواړې چې خدای کړې راضي